Dečki, ometate vježbu, molim vas napustite teren. Kolegice, molim vas udaljite ih. Znači, kolegica je došla u interventnu policiju prije par mjeseci, ali molim te se da je zemlje. Znači, često se policija nađe u situaciji da je u progonu za počiniteljem teškog kaznenog djela jednog ili više njih koji znaju biti naoružani i često bježe u šumi ili takvim prostorima. Sukladno tome mi imamo način kretanja po šumi i šta će vam dečki sad demonstrirati. Cilj je sa što manje buke se kretati. Policajci komuniciraju sa uređajima koji su integrirani unutar kaciga. Iako vama možda ovo djeluje dosadno, vjerujte mi da je to jako teško postići, da svaki policajac zna šta radi u kojem trenutku, bez suvišne komunikacije. Znači, sad ste vidjeli kako se vrši izmjena spremnika, jedni pokrivaju, drugi mijenjaju spremnike. Znači, to je to. Inače, psi imaju oko 500 puta. Srednjoškolci tehničke škole. Pravilan način pripreme za izvođenje vježbe možemo svi pogledati. Znači, moramo biti brži od 10 sekundi. Na mjesto, kreni! Provlačimo se ispod širatske klupe.